درود سامیان عزیز، شرح تفصیل خبرهای هفته روانро дар барномаи иттилооти ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мустақиман дар ин рӯз 27 сентябри 2020 сол рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. русия аз рӯзи душанбеи 21 сентябр бо Қазоқистон, Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ ва Беларус ҳаракати ҳавоиро аз нав гирифт. парвозҳои мустақими байналмилалӣ бо ин ва дигар кишварҳо аз Русия бино ба сабаби пандемияи коронавирус маҳдуд гардида буд. Дар ин давра ба ин ва дигар кишварҳо низ як қатор парвозҳои чартерии содиротӣ роҳандозӣ гардида буданд. аз рӯзи душанбе 21 сентябр бо як қарори тавсиб гардидаи ҳукумати Федератсияи Русия ширкатҳои ҳавопаймоӣ метавонанд ба Қазоқистон, Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ ва Беларус парвозҳои муқаррарӣ анҷом диҳанд. дар ин баробар ҷониби Русия аз барқарории парвозҳои мустақим бо Тоҷикистон чизе нагуфтанд, вале пештар аз ҷониби вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардида буд, ки мақомоти дахлдории Тоҷикистону Русия ба мувофиқа расиданд, ки то охири моҳи сентябр ширкати ҳавопаймоии ватании Сомулер бо як қатор шаҳрҳои калони Русия 71 парвози чартерии содиротӣ анҷом диҳад. дар мавриди барқарории парвозҳои мустақими Русия ба Қазоқистону Қирғизистон ва Беларус бошад, ширкатҳои ҳавопаймоии дохилӣ ҳанӯз расман дар бораи оғози парвозҳо суҳбат накардаанд, аммо портали фурӯши онлайнии ширкати ҳавопаймоии Аэрофлот фурӯши чиптаҳоро ба Бишкек дар санаи 23 сентябр, ба Минск дар 26 ва ба Нурсултон дар 27 сентябр ба Мизоҷон пешкаш карда буд. ёдрас мешавем, ки дар пасманзари пандемияи сирояти нави коронавирус Русия аз 27 март парвозҳои мустақими байналмилалиро қатъ карда буд. аз рӯзи душанбеи 21 сентябр бошад, Қазоқистон қоидаҳои нави вуруд ба ин кишварро ҳангоми пандемияи коронавирус муқаррар кард. хабар дода буд Тудai нуқта Қазоқистон. طبق фармоиши нави маркази ҷумҳуриявии санитарӣ ва эпидемиологии ҷумҳурии Қазоқистон, ҳар касе ки ба ин ҷумҳурӣ меояд ба се категория тақсим мешавад. ба гурӯҳи аввал мусофирон аз Чин, Таиланд, Муғулистон, Малайзия, Миср, Ҳонконг, Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон, Сингапур, Олмон, Беларус ва Озарбойҷон шомиланд. онҳое ки аз ин кишварҳо меоянд бояд аз ташхиси аввалия гузашта саволномаҳоро пур кунанд. Тоҷикистон бошад дар категорияи дуввум якҷоя бо давлатҳои Ӯзбекистон, Русия, Қирғизистон, Украина, Швейтсария, Бритониёи Кабир, Полша, Италия, Маҷористон, Австрия, Нидерландия, Шветсия, Руминия, Чехия, Юнон, Туркия, Аморати Муттаҳидаи Араб, Арабистони Саудӣ, Ҳиндустон ва Арманистон қарор дорад. ҳангоми вуруд ба Қазоқистон, шаҳрвандони ин кишварҳо на танҳо бояд аз ташхиси аввалия, балки инчунин шаҳодатномаи манфии гирифторӣ ба коронавирусро низ бояд нишон диҳанд. кишварҳои боқимонда ба гурӯҳи сеюм шомил мешуданд. бо қарори маркази ҷумҳуриявии санитарӣ ва эпидемиологии ҷумҳурии Қазоқистон, парвози мунтазам аз ин давлатҳо маъна аст. аз кишварҳои гурӯҳи сеюм парвозҳои содиротӣ бояд дар мувофиқа бо ҷониби ҳарду кишвар сурат бигирад. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. дар ин ҳафтаи рӯзи сешанбе хабар дода будем, ки дар шаҳри Волгогради Русия як ронандаи маршрути даруни шаҳрии рақами 110 ба амали ғайриинтизории хеш қаҳрамони расонаҳои маҳаллӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ гашт. ин ронанда Исон Юзеф, шаҳрванди Тоҷикистон буда, дар Волгоград дар нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ ба мусофиркашонӣ машғул аст. вай бо навиштаҷоте дар дохили микроавтобуси худ ки овозон кардааст, дар он омадааст, ки аз табибон, ҳамшираҳои шафқат ва дигар кормандони корхонаҳои беморхонаҳо пул намегирад ва роҳгиро барои онҳо дар ин мусофирбар ройгон аст. ин амали хешро ронандаи Тоҷикистони Исон Юзеф дар суҳбат ба телевизиони маҳаллии Волгоград як саҳми кӯчаке дар дастгирии рӯҳиву маънавии кормандони хадамоти тиббӣ арзёбӣ кардааст. мақомоти Русия муҳоҷирони ғайриқонунии Ӯзбекистонро авф мекунанд. ҳафтаи равон 23 сентябр аз авфи муҳоҷирони ӯзбекистонӣ дар Русия хабар дода будем. мақомоти Русия гуфта буданд, ки шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки қонунгузории муҳоҷирати Федератсияи Русияро вайрон карданд, метавонанд новобаста аз муҳлати иҷозатномаҳо
будубоши худро дар ин кишвар қонунӣ кунанд. дар ин бора аз дафтари матбуоти сафорати ӯзбекистон дар Русия хабар дода буданд. гуфта мешавад ки шаҳрвандони ҷумҳурии ӯзбекистон ки меъёрҳои қонунгузории муҳоҷиратро дар ин кишвар вайрон кардаанд, имкон доранд то санаи 15 декабри соли 2020 бо мақомоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар ҷои истиқоматашон тамос гиранд ва будубоши худро дар давраи амали авф қонунӣ гардонанд. ин тасмим ҳангоми мулоқоти мушовири сарвазири ҷумҳурии ӯзбекистон Меҳриддин Хайриддинов бо муовини якуми вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия генерал-полковник Александр Горявой эълон карда шуд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта дар вилояти Оренбурги Русия андози даромади муҳоҷирони меҳнатиро 3.2% зиёд мекунанд. вакилони маҷлиси қонунгузории вилояти Оренбурги Федератсияи Русия қонунеро қабул карданд, ки тибқи он муҳоҷироне ки дар вилояти Оренбург ба фаъолияти корӣ машғул мегарданд, андози даромадро аз ин ба баъд аз ҳар вақт дида 3.2% зиёдтар пардохт мекунанд. вакилони маҷлиси қонунгузории вилояти Оренбурги Федератсияи Русия ҳисоб карданд, ки аз ҳисоби ин тадбир буҷаи вилоят 100 миллион рубл пул карда мешавад. بیست سентябр хабар дода будем ки президенти Русия Владимир Путин фармонеро имзо кард ки тибқи он хориҷиён аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатие ки муҳлати будубоши муваққатӣ ё истиқомати доимияшон дар Русия ба анҷом расидаанд ва ё ба анҷом мерасанд дубора тамдид мегардад. тибқи фармони ба имзо расонидаи президенти Русия санаи нави тамдиди муҳлати будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ ва дар умум ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия то 15 декабри соли 2020 гуфта мешавад. фармони нав 23 сентябр нашр ва ба имзо расид, аммо иҷрои он аз 16 сентябри соли 2020 гуфта мешавад. фармони имзошуда дар портали расмии интернетии иттилоотии ҳуқуқии Федератсияи Русия нашр гардидааст. аз моҳи май сар карда мақомоти Москав 43 марказҳои савдо ва мағозаҳоро барои надоштани ниқоб ва дастпӯши фурӯшандагон ва харидорон бастанд. инчунин панҷшанбе 24 сентябр дар пойтахти Русия якчанд мағозаҳои шабакаҳои савдои чаканаи Перекресток ва Магнолия низ фаъолияташонро боз доштанд. дар ин бора Алексей Намерюк, муовини аввали раҳбари дастгоҳи шаҳрдори Москав, сардори департаменти савдо ва хидматрасонӣ 24 сентябр хабар дода буд. дар маҷмӯъ 43 марказу мағозаҳои савдо баста шуданд, аммо ҳолати ҷиддие вақте ки мағозаҳо дигар кушода намешаванд кам ба назар мерасанд. якчанд маротиба пай дар пай соҳибкорон ба дастурҳои Роспотребнадзор беэътиноӣ карданд, ки ин ислоҳ шаванда аст, гуфтааст Алексей Намерюк, мақомдори ҳукумати шаҳри Москав. таъкид гардидааст, ки муҳлати боздошти фаъолияти ҳар як фурӯшгоҳи мушаххасро додгоҳ дар алоҳидагӣ муайян мекунад, аммо дар ин баробар ҳангоми гузарониндани санҷишҳо маълум гардид, ки аксари кормандони шабакаи мағозаи Перекресток бе доштани дафтарчаи меҳнатӣ ва дафтарчаи тиббӣ-санитарии фаъолият мекунанд, ки инҳо муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ мебошанд. илова доштааст Алексей Намерюк, сардори департаменти савдо ва хидматрасонии ҳукумати шаҳри Москав. шаҳрдори Москав Сергей Собянин афзоиши назарраси бистарӣ кардани беморони гирифтори коронавирус дар минтақаи ҳудудии пойтахти Федератсияи Русияро эълон кард. ғайр аз ошкорсозӣ, мо афзоиши ҷиддии бистарӣ шудани беморони зиёдро дар беморхонаҳои Москав мебинем. инро бояд ҷиддӣ гирифт, вале ин маънои онро надорад, ки вазъ мураккаб шудаву аз контрол берун меравад. аммо мо бояд эҳтиёткор бошем, талаботи табибонро 100% риоя кунем, гуфтааст Сергей Собянин дар шабакаи телевизионии Русия 1. طبق اطلاع ستاد فوری اوید به نظارت و مانیتورینگ وضع کرونا در مسکو در یک هفته اخیر شماره شبانه روزی بستری بیماران با کرونا تقریبا
30% افزوده است. همزمان شهردار پایتخت روسیه اعلام کرده است که مقامات شهر به نقشه گرفتند که حجم امکانی علیه کرونا ویروس را افزایش دهند و گروه‌های آسیب‌پذیر را بیشتر امکان کنند. در همین حال بیش از 5000 شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسانی مسکو با توسعه مقامات شهرداری پایتخت و انتقال فاصله‌ای کاری کارمندان شروع کردند. در پس منظر افزایش شماره زیادشوی کرونا ویروس، مقامات مسکو توصیه دادند که نفقه‌آوران و شخصان گرفتار به بیماری‌های مزمن به کار دوردست یا خود فاصله‌ای گذارند یا تعطیل کنند و اینچنین به قدر امکان به کوچه‌ها، دکان‌ها و داروخانه‌ها کمتر روند. در این روند به آنها والنتیران کمک می‌رسانند. غیر از این، رعایت طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی از جمله پوشیدن حتمی نقاب و دستپوش در جای‌های جمعیتی و رعایت دقیق چاره‌های سانیتاری هنگام کار مهم است. توصیه داده شده است که تماس با خویشاوندان و دوستانی که در علاحدگی زندگی می‌کنند موقتا بازداشته شود. در همین حال سیر و گشت در هوای باز و به ورزش بدن مشغول شدن موافق توصیه‌های پیشنهاد شده محدود نیست. در مسکو از روز دوشنبه اکثر کارخانه‌های عظیم قسمی از کارمندانشان را به کار فاصله‌ای می‌فرستند. طبق اطلاع استاد مرکزی ضد کرونا ویروس در مسکو، این چاره‌ها از جانب مقامات شهرداری به دلیل افزایش یافتن حالت آشکار شده کرونا ویروس در پایتخت روسیه اندیشیده می‌شود. از روز دوشنبه 28 سپتامبر برای شهروندان آسیب‌پذیر چاره‌های محدودکنی جاری کرده می‌شوند و ساکنان سنشان از 65 سال بالا و شهروندانی که از بیماری‌های مزمن اذیت می‌کشند توصیه داده نمی‌شود که به ضرورت از خانه و بیرون برآیند و آنهایی که کار می‌کنند باید به فرمت فاصله‌ای کار گذارند و یا تعطیل کاری بگیرند. همچنین از روز دوشنبه 28 سپتامبر در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسی، مترو و اتوبوس‌ها پوشیدن حتمی نقاب و دستپوش‌ها جاری کرده می‌شود. شما جنبست خبرهای هفته را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. روز 25 سپتامبر سال جاری یک قطار رسانه‌های خبری از جمله سپوتنیک تاجیکستان، ازیاپلیو، سویستا، رنتیوی، مسکو و ریا نوستی نوشتند که یک نفر در سفارت تاجیکستان در روسیه دو کارمند آن را زیر لطوکوب قرار داده است. گفته شده بود که شهروند تاجیکستان هموطنان خود را در حدود سفارت کشورش در مسکو لطوکوب کرده است، نوشته بود سپوتنیک تاجیکستان با استناد به ریا نوستی. در همین حال در روز 26 سپتامبر سفارت جمهوری تاجیکستان با پخش یک اطلاعیه حادثه مذکور را تصدیق کرد، اما نوشته برخی از رسانه‌های خبری را در خصوص آنی که جنجال بین کارمند سفارت و شهروند در نتیجه صحبت دغلانه کارمندان سفارت رخ داده باشد به پراگی رد کرد. از جمله در اطلاعیه سفارت تاجیکستان در مسکو آمده است سفارت راجع به حادثه‌ای که در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه رخ داد چنین اطلاع می‌دهد. 24 سپتامبر سال 2020 ضمن قبول عریضه‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان جهت بررسی و وارد نمودن بر رویخط پروازهای چارتری و کارمند سفارت جمهوری تاجیکستان با رسانیدن ضرر جسمانی حمله صادر کرده شد. شخصان حمله‌گر فوراً دستگیر کرده شده. این زمان از جانب مقامات حفظ حقوق فدراسیون روسیه چاره‌بینی‌های تفتیشاتی جهت معاینه نمودن جزئیات حادثه به عمل آمده است، جمله مقصد حمله گذرانیده می‌شود. همچنان در اطلاعیه سفارت تاجیکستان در روسیه درج می‌گردد که تاکید می‌نماییم که معلوماتی در وسایل اخباری عمومی پخش شده راجع به آن که حمله به کارمند سفارت تاجیکستان در مسکو گویا با سبب مناسبت دغلانه با شهروندان به وقوع آمده باشد کاملا نادرست است. علاوه می‌گردد که حادثه مذکور تفتیش کرده می‌شود. هنرمند روس یوری یانوفسکی با گمان کشتار و قسما پاره کردن جسد یک شهروند تاجیکستان بازداشت و در اساس روزگی دادستانی با قرار دادگاه و بازداشتگاه موقتی تفتیشاتی فرستاده شد. سود شهر کیروفسکی ولایت لنینگراد هنرمند کینو و تئاتر یوری یانوفسکی را به بازداشتگاه موقتی فرستاد که او را کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه عاید به ولایت لنینگراد و شهر سنت پترزبورگ با گمان کشتار شهروند تاجیکستان دستگیر کردند.
гуфта мешавад ки гумонбаршаванда аввал шаҳрванди хориҷиро кушта ва баъдан бо як бераҳмии махсус ҷасади ӯро қисман пора карда ва боқимондаҳои онро ба дарёи Мугу партофтааст. Хабар дода буд ТАСС бо истинод ба хадамоти матбуоти прокуратураи вилояти Ленинград. Қайд карда мешавад ки додгоҳ то 15 сентябр, яъне 24 рӯз аз лаҳзаи боздошти гумонбаршаванда дар нисбаташ чораи пешгирикунанда дар намуди ҳабси пешакиро татбиқ кард. бино ба гузориши расонаҳои Русия, ҳодисаи куштор шаби 12 ба 13 январи ҳамин сол рух додааст. дар ҳоли ҳозир корҳои тафтишотӣ идома дорад. дар сурати исбот гардидани гуноҳ ҳунарманди театр ва кинои рус Юрий Яновскийро бо ҷурми куштор бо як бераҳмии махсус солҳои тӯлонии зиндон интизор аст. шунавандагони азиз, шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед ва ба шумо истироҳати бо фароғат.